Hi friends, lamsok piro hai narong jotono ani YouTube channel lo friends ang narong bagitini hai job notification tipik abang ke NTPC hoite job notification ka job notification sang pura detail ba video in bisin de saimale nang kanarong na tong presentation pa jara ge pulyan songnal den jagawa pulya oro job vacancy ang ka jagawa narong ngi tongo oro engineer rong ba job vacancy ang ka NTPC hoite ko jaga onaro nukna bo department job langnai oron tongo electrical mechanical ke electronics ke instrument tai civil mining omorong ni jotono oro job langjangnai gaya omo sungna jalin yang to qualification BBTech khajangna mangnai oro marro bosake 55% ST SC PWD rong bageng ka sama ngai nango goro tlangnai get 2022 ni best rit langnai gayang tebna nelen sangyang narung nukna yang tolawa electric engineer rong ni bagai nga kaya jagawa kwbangma suja electrical electronics ga bahai ke kwbangma nor sujang nanya je kaisa kai ke mechanical rong buga abahai ken sujag ro mechanical production kai industrial engineer katai kwbangma power engineer rok amake kwbangma sakya ke electronics engineer rong bai boro sakya kwbangma nani rok kaisa ka amake civil rong ni mining rong bai mining abai ke kwbangma sujak kayang sungtem nalni age limit nga ro 27 bosor abo general category rong bai ke ST rong bai ka to age relation jai ST rong bai 5 bosor age relation jai SC rong bai ke 3 bosor gaba kena yang tep tongo jago kwbangma sujak oro paper code dong no nanya jago tolo kwbangma sike boro jotono detail ba sirka hangka yang tep nanya lensang vacancy total vacancy nanya lensang ro total vacancy ka tenarong no khana jago kwbangma vacancy khoja ge electric ni or 280 ta mechanical ni 360 ta ge electronics ni 164 ta angka maki instrument civil mining abaken or bebung no or sujang kawan bisingo ta STS rong bu or bidanjen vacancy sujang no nanya je kam kharga angka yang tep tongo jago nongna isolation to sakanga angka placement kata all over India ni je jaga ni phano jago apply khaimano gayang chungtem nani kam ka yang tai tam rok boss gi jak tong ke yang apply khaijana nga to norno website ni bising no apply khaimana oro tongo available ntpc.co.in abon bising tin apply khaimana and description box apply ni link read one no acha ka thangnya apply khaimanai ke yang tebo nanya len sangtai tam tong ke narok tonu khana oro jara general category rong bagi oro rang nangnai fee application fee 300 টাকা nangnai ke STSC PWD oborok nakna ya 0 ojago kono rang nangya application fee ni baganya ga yang tebo nalalen sangara apply khajanai application fee payment mode ngakata online bising ti khaimana ora debit card credit card apte rok jatona oborok develop ba ojago sairka ke narok tebo ronongnai no kono jago ko salary salary ngata 40000 tesin starting na 40000 থেকে একলা 40000 বিসঙ্গে salary মাননাই কত বেলে কবং না jago jor মানে sure apply খাজি kayang sangle application ni online date ngaga tendor no kono jago 28 tarik tesin oro 28 10 2022 28 october tesin suru ka ko last date tongore 11 2022 tarik November jora angkan round bisingo apply makana online kan in description box notification link bari do apply khajana link bari do angkan rok thangnya apply khaji hasungna hambai